sistem obrazovanja je takav da je naše prosječno dete u 8. razredu osnovne škole mnogo pametnije od Đorđa Buša mlađeg. I mnogo obrazovanja. Naravno, to mora da se menja. Sada, đaci ne mogu da ponavljaju, iako imaju sve kečke. Sada, đaci ne mogu da budu izbačeni iz škole ukoliko ne dolaze na nastavu, mogu da beže koliko god hoće. Jedan sam sjeo u jednom časopisu, dajući intervju za jedan časopis za gimnazijalce, pitao, koji kurac uče? Sovka u školskom časopisu, to je preformulisao sad, koji moj krasni uče? Sada, dovode nas do apsurda da i pravo menjamo. Da menjamo pravni sistem, a nama to precedentno pravo stoji po pilotu sistem. Mi imamo svoj pravni sistem. Imamo svoj sistem školstva koje ništa ne fali. Ako to promenimo, bojim se da ćemo doći na nivo onih američkih javnih srednjih škola, public schools, jel? Gde se ropaju, ubijaju, dolaze, ne dolaze, časove, uglavnom ne uče ništa, dok je pravo školstvo rezervisano za elitu. Pogledajte Englesku. Pa tamo imamo samo Oxford, Cambridge i to. 3 škole koje će vam pružiti adekvatno znanje. Ovdje svaki fakultet pruža adekvatno znanje. Osim onih izmišljenih koji su dojeli u zemlju zemlju. Inače, ono što sad 50 godina pisao sam kolumne za frankovske vesti i tada sam napravio mapu Srbije sa 36 nezavisnih država. To je jednostavno, to je jako jednostavno. Recimo, Gornja Vojvodina pod upravom velikog blagajnika Jošefa. Glavni grad Sabatka. Donji, to je sad, pa Donja Vojvodina pod upravom velikog vojvode Nenada Ličkog. Interesantno je taj čovjek, da Nenad Ličkog. Kad se napravimo pesmu o Čedi, pitam, ima li neka o meni? Neka ima. I kažemo, sama bin Nenad Šak. Priprema se za rastanak. Vraća se u rodnu Liku, tamo pravi republiku. Sasvim normalno i dobro, ali evo, mi ovdje ovako
jedan skromno ne smeta mi kaže, ali oni kome prave bakanalije. A Bog kaže, ne isplati se da kuvam za nas dvojicu. I nema šak. Samo ovdje dole. Pričali smo o Kosovo. Kosovo nije završena priča, nemojte da verujete ništa. Kažem, bio sam dole i nikad u štapu, to kada nisam, nije bio objavljeno. Kosovo nije završena priča. Opština Leposavić, znači to je Bukovi, taj severni deo Mitrovice. Taj deo je 74. godine poklonjen administrativno Kosovo. Jednostavno poklonjen, to nikad nije bilo Kosovo. Tamo je narod dobro naučen i dovoljno odlučan u tome da ostane na svojim obištima. I to neće nikad, bez obzira ko pobedio. Ovi izbori su fars. Ovi izbori je raspisala Priština i to su nepostojeći izbori. Ono što se dešava na Kosovu je starorimsko pravo. Jedno pravilo koje je važno u starorimskom, divide et impera, zavadi pa vladaj. A mi smo kao Srbi veoma podložni tome. Tako da su prvo počeli u opštini Strpce, gde su postojale dve potplatilištu par Srba, da budu lojalni Prištini, postojale su dve paralelne vlasti. Jedna lojalna Prištini, jedna lojalna Beogradu. Naravno da će izbori uspeti u takvoj opštini. To su isto uradili u opštini Gračanica. Tu sam nedavno bio. Isto su to uradili, posveđali Srbe. I što sam sreo jednog mog prijatelja, Vilijama, visokog oficira Fora. On je iz Kolumbije. Voli Srbe. Prošeta se kroz njilane, se napije i stavi šekač na glavu. Na užasavanje Srba. Ali ja ga pitan, koji ćeš moj ovde na Kosovu, zašto nisi u Kolumbiji? On mi je rekao, u Kolumbiji je opasnije. Ali Vilijam je došao u Gračanicu, sam bio doveo jednog advokata iz Prištine, prevodilicu i jednog šiptara, da vidim kako to izgleda. Pošto su i dva šiptara na nastup, što je bilo veoma hrabro s njihove strane. A onda sam ja krenuo moga prijatelja Azisa Salikova, boksera, koji je zakon u Prištini da dođe da ruči sa Srbima. Iz Izije došao. Najnormalnije ručao u Gračanici sa Srbima. Nije problem u ljudima, problem je u političarima. Ali ono što nas sledi, mislim da je prodaja Kosova počela sa dovođenjem Eulexa. I uopšte ne znam šta je taj Eulex. Odnosno, ko je vojska koja predstavlja Eulex? To je vojska grupe građana. Nemojte da se zezam. To je grupa građana. Ništa drugo. Ništa drugo. Ne vidim da oni imaju. A bit će ono što će biti. Biće ulica njegova, Skender Begova, pa zove drugove iz Ibrahima Rugove, javlja se Dragima iz Čeku Agima, ulica Svačija, Hašima, Tačija. Igrali fudbal Veseli Serbi, bivše Delije i Grobari, na Marakani Večiti derbi, Laznini i Fljamurtani. Shvatate šta nam preti, kakva nam opasnost preti od onih koji se bave otprilike politikom na ovaj način. Dok držim govor sa balkona, dok držim govor sa terase, moćno deko je jedi govna, uvijek široke narodne mase. Ne kraja liče šta nas se tiče. Čukile laju po običaju, uspešno prodajem prazne priče, karavan uvijek prođe na kraju. Sa crnim đavolom sarađujem. Ne fali ništa da jedi govna. Oni se deru, ja zarađujem. A zarada mi je basnoslovna. Njihova dreka ne vredi 5 para. Kao da ne znam da sam pokvarenjak, njih čeka njihova Marinkova bara, a mene moje dedinje i senje. Neću da znjavim više, objasnit ću malo fenomen Farma i fenomen Veliki brat. Vidite, George Orwell je napisao 2 knjige. Jedno je upravo jedan ruskog pisac koji se zove Mjatin, zove se Mir, ta knjiga se zove 1984. Tu se prvi put pojavlja lik Velikog brata. Veliki brat se pojavlja samo kao glas, izmišljen rat između spoljnog i unutrašnjeg sveta.
U unutrašnjem svetu vlada red, rad i disciplina i stalna tenzija od ratne opasnosti iz spoljnog sveta. Posle toga veliki brat se pojavlja kod nas na televiziji, isto tako kao glas. U filmu postoji nekakav profil velikog brata, ali uglavnom je to glas koji naređuje. Međutim, Vojvoda je napisao i drugu knjigu, koja se zove Životinjska farma, gde su životinje preuzele vlast od ljudi i vladaju farmom i sve su jednake, samo su svinje jednakije od drugih. I mi sad na televiziji imamo dve stvari koje otuđuju ljude, jedne od drugih. Naravno, to su Veliki brat i farma. Koncert sam u Beogradu, ali počeo, hvala vam što ste, to nisu ostali da gledate farmu, nego smo došli na koncert. Televizija, mediji, to su moćna sredstva za ukupljivanje ljudi. Jer ljudima na vlasti odgovara da imaju masu mediokriteta, masu poslušnika koji će slepo slediti njihove ideje. Bio sam u Americi, 40 dana, žena su ulazili s stojima da sam otišao posljednji kazbara. Gledao sam vesti na CNN, prva vest, debela crnkinja ubila dečka. 300 kila, dečko ima 80 kila. Kada je sela na njega, nešto se posveđali i uše. Živa istina, ništa znači. Ali to me poslušao prvih 5 minuta. Žal, plače ona, plače kod kiša, to je žal. To je bilo žal, samo posvetali, vjerojatno ću biti oslobođen. Sljedeća vest je kome u Crkvenom parku zapalio kuću. Sledeća vest je zemljotres na Haitiju, ali se Haiti ne prikazuje. Prikazuje se kako Amerikanci skupljaju pomoć za zemljotres, onda se pojavljuje Obama, kaže nešto, onda ima još malo Scotta, američkog, i gotove vesti. Spoljni svet za njih ne postoji. Nešto mimo Amerike da se dešava, ne postoji. A kod nas se intenzivno radi na zaglupljivanju i komunikaciji. Tipičan primjer dobre komunikacije su takozvane Twitter žurke. U prostoriji 400 ljudi, niko ne piše ništa. Svi kućaju telefone i povremeno pri neki dobar foja. Je to komunikacija? Nije to okruženje. I reći vam, na zgražavanje naših prijatelja po našoj lici. Već smo o prosječnom televizijskom gledalcu. Pošto i televizija kod nas upravo radi na taj gedelsovski način. Kako se posiraju ti narodnjaci? Nisu to narodnjaci, to je porno folk. Ili neka nedefinisana muzika, više puta ponovljena istina. Više puta ponovljena laž postaje istina. Više puta ponovljena glupost postaje pametna. Da shvatim dnevnik, nisam ni blizu. Morat ću sutra da gledam reprizu. Imam malo mozga, jedno 2-3 grama, ceo život živim uz pomoć reklama. Možda me neki smatraju glupim, sve sa reklama odem pa kupim. Dnevnik me smara vestima lošim, ma neću na to struju da trošim. Daću vam savjet, taj savjet glasi, kad počne dnevnik, tebe se gasi. Meni je stalo do ličnog zdravlja, neću da slušam šta spiker javlja. Javlja grozote i teške drame, zato što duši čekam reklame. I turske serije redovno pratim, zato što iste mogu da shvatim. Španski mi više mnogo ne znači jer se njima previše plače. A kada mesec sine na nebu, ja gledam one koji si jebu. Kako se jebu na ekranu. Ja zbog njih dugo gledam u TV i izgleda se zaista šekam. Mogu da izjevim, to nije sporno, gledam reklame, turke i porno.